I am from Peng News Manung Ke Talks of Mayam Taram Noxeri. Nasik Manung Tamzari topic as say Karigidamakta Manipura Indian Institute of Sciences, Education and Research. I Zer Haiba, Asigunba Institute Ama, Karigam Matau Tari, no Kamdong, Masi Sharap Tonaba, Honaga the Habit Matan Karana with the Trilona Hariba, Asigumba Institute of Manipur, Purana with the Makta, Sokota Loriba, scientists sing Aduka Manipur, Tongan stakeholders in the Karam Karamba Loraga, Manipur Asigumba Institute Karahena, Premier Badu Karena Fava, Apava Institute, Purana with them Karikari, Toba Yabagi have the Matan Karana with them Trilona. Hariba asida khana budam ta ahan bada khoi ki election biriba guessing ase ahan bada oja Professor N Rajmohan Department of Chemistry Manipur University oja Rajmohan Putra noksari loina na guessing mai election biriba oja ahong chama mobi editor Isel Express oja mobi sutra noksari loina na guessing extreme right le biriba oja Professor N mai Department of Physics Manipur University oja ni mai sutra noksari ahan base oja ni mai lak sege Karigi Damata Kamdona, Haitare, Hena Manipur, Research Institute, Haitare, Tongan by University Sing Lady Adubu, Indian Institute of Sciences, Education and Research, Singapore Institute, Ama, Karigam Matokari, Bano, Karikari, Maduki, Darkaleba, Maduki, Haitare, potential Kayam later, Matan the Katabuza. Education, Tak Matang, Kaido over the University, later Matung, the Research Institute. Ama darkar hoy hajariba highway research institute asi prithvi international level da aikoi se competition jawba ngamnaba amadi aikoi gi manipur gi yamna phaba human resource development ji training piba ngamba adugma basic science da focus to adugma research institute amadi koi gi center of excellence haitare amasigumba ama aikoi da darkar hoy masi huji haiba aizer hariba Indian Institute of Science, Education and Research, Haibasi, Masi, Asiki Damutel Likibani, Masi basic science, the Mapungoina, trust piba, Masi Hojik Pawada, Isaac Tare Lere, Aham Bagi Tare Suba, Agro Bagi Tare Suba, Orisha de Laiba, Rampu de Laiba Asiga, 2015-16 gi budget, Kogi, Nagaland Giauna Moy Anisi, approved to Gibani Parliament. Adubu, Brampur di Ajar Brahmapur di Masi Hogokre 2016 dagi adu Nagaland government na koina khabar dagi phangwada Masi makoi gidi Masi gi mahota koi planning gi ama darkar woi adugumba atopa ama khanjegi haiduna koina report ama phangi adu Masi aikoi gi Manipur da Masi lahuba yabra habis gi matang da aikoina government gi miyeng chingsinjaning. Yes. Akoi tasin harakan da tongan ba institute yam tang na phangba khudong sa bahai tare North East da asigun ba institute ba set up tawgen haraga su Nagaland da machi center oi Nagaland tawgen haraga su Nagaland ma dugi keno do accept tawd ya da ba I sina tab institute ma tawbiu haibe na singba kari ba khabar da kai da hoi chepong da natraga khoi gi kari hai tare khoi gi paper da kai da yaw gi thingna jai madi matang da oja Rajmondal lak sagi basi hari basi institute si Masiki Sapsaba Manipur da kano later bra potential hai madugi resource hai katra tongan ba khoi Manipur da ji IBST adigi Manipur University Tribal Research Institute aduga kauna Central Agriculture University sing ba kaya ama lairi adubu masigi hena phagadra masi lakpasina aduga lakadabgi way si karamain to bono aduga Nagaland gi ojan thambi gi bo Nagaland University da Nagaland state da leiram ga botu makoina accept to gi tongan ba university ma moina demand to gi haibana sing ba kari mo lai dodi matan khar thambi uja tasing harabada Ki Akwai Manipur gi Maroina potential labor sing resourcing Hitareko. Masi Akwai culture gi da Yam potential Yam Patan Lere. Learn sports ki Filda worldly Akwai Kangrabanico. Sports and culture da excellent way with Sumahina. Akwai basic science so Akwai Nopti Habisiki, Akwai Permani Yam Lere. Sen Habida. We have enough talents Habisi. Masi Akwai short of one Madam de Akwinapi. Some young madam, the India gi Premier Institute Singse. Akwai Manipur University passed out giba adi mapana tang giba ngang singsin hoji higher level da marona research skill level da Premier institutions mayam se. Akwai samna harba example on pirba baba to me research center da akwai Manipur University passed out giba akwai ragumani hoi majna akwai gi chemistry division da yamna wang thabak tawri mayam se loi appreciate tawbi thage pi ko. Similarly akwai gi PRL da kano lai akwai gi Dilip lai physics ki yam phajana work tawba admai to koi statistical or mathematical science da koi Indian Statistical Institute Delhi da yam phajana work tawba koi Santa Lady sumai to da koi Indian Institute of Science Bangalore harisu koi
हाइब पेमेंट इंस्टीट्यूट NCL दा अदगी अखोगी CSR laboratory दा अदगी अजुम मरुब इंस्टीट्यूट विदिन द कंट्री सिदा अखोई ऑलरेडी अकाउंट हांग्रे मोय फाजना साइन तवी इंटरनेशनल लेवल वर्क तवी होसी अदुगा सी इवन सिदगी लापथोखरगा होगी मणिपुर की वांगदा लेखरबा से फॉर एग्जांपल USA दा वी लेसी तामो स्विट्जरलैंड अरिबम स्विट्जरलैंड शर्मा को होगी मेरीलैंड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ओइने लेरिबा मासी अवांग थाकी वांगनी मान होगी तोरिबसी इवन नासा की प्रोजेक्ट मयाम लौद तौरीको होरेन अखोगी रिसर्च इंस्टीट्यूट की मतंग खनरबसु माजे अखोगी मणिपुर की रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर ओइना होगी अखोई प्रपोजल मान पुबीबनेबको अदि मखा अखोई मैम वर्क तौजरिबनी अदना होगी की सुमाइन तौदा ngसाई इवन अखोगी हाना आस्ट्रिया भाइनादा लेरंबा अखोगी कनोसी थोकचोम बीरेंद्र से अवांग थाकी अखोई ऑर्गेनिक सोलर सेल वर्क तो मसामक्ति फिजिक्स वर्गसु केमिस्ट्री दा लेसिलगा होगी मणिपुर वर्ल्ड की याम इंपोर्टेंट ओइबा एनर्जी क्राइसिस की सॉल्व तौना भाई माना ऑर्गेनिक सोलर सेल है पुथोइबा मसी आस्ट्रिया दगी भाइना से होगी अमु ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट दा चकरगा ऑस्ट्रेलिया दे याम वर्क तोरे मासे होगी से अजना का होगी सिटीसिमा हांग मतमदी मसाक मथुम हाइतारे तोगान नंबा अखोगी ताकदोबसु ओरगसु मयामदि लेरे हाइबे याम लेरे मय अमनिगा हाइजेके को आदि सोमदा अखोई US दा अखोई मणिपुर मिसे की पास अगिबगा विकांत होय मोइसी बायोकेमिस्ट्री याम फजना साइन तौखरे अदि मतुंग तारपुर राम सिंह होई पुरी मणिपुर मिसे हले अदुगा लोने समाइ तो नंगा सागी कनाडा दा अदि वेस्टर्न कंट्रीज दा अदि अमेरिका दा मफम कया दा साउथ कोरिया दा लेरबो मयाम मा होई को सिगुम्मा आमजन लाइग्रेबा इंटरनेशनल लेवल लेरे नेशनल लेवल लेरे इवन नॉर्थर्न की को यूनिवर्सिटी मयाम सिंह सिम येंबियो को इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी बाउडी येंग भोगे मणिपुरी मसा सिंह से अखोई मणिपुरी यूनिवर्सिटी पास तौबे अतोपरे पास तौबे फैकल्टी मेंबर ओइना साइंटिस्ट ओइना इवन DRDO दा लेरिबा दे ICR दा लेरिबा मयाम सिंह सि पुलाप सि येंगपु मतम ददी अखोई की इनफ टैलेंट मयाम अम लेरे हाइबसे अखोई मसी अखोइना फजना फिल तौरेबा मदि रेकॉर्ड अखोई सु लोइन लेजे अखोइना मंथली लेक्चर सीरीज होरेन मखादा लागदो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिस मणिपुर सी की अखोई की मंथली लेक्चर सीरीज सुगना मपाने के लाप स्कॉलर्स इन करा करी तौरी कमाई तौरी से अखोइना मंथली टॉक सीरीज पी चथरिएबा मतंग मतंग संग चथरबा हनसु हनकी तारीख तरुक सिदा अखोई की ममांग थांगजम कनो गुनेश्वर की स्टेवर की अदुइदो हनक मा टॉक पीदोरेबा तारीख तरुक की पुंगनी दा मणिपुर यूनिवर्सिटी अखोइना होस्ट तौदोरेबको सुमाइ तौर अखोई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थांग के रघु अखोई ट्रेन तौगिबनी अदुमाइन तौद ngसाई की हाइबा आइजर मसामक्सिदा थबक तौबा अखोई मणिपुरी मसा अदुम लेरेबा फैकल्टी मेंबर लेरेबा अखोई चंद्रकांत हरसी याम फबनी TIFR की थेसिस बेस्ट थेसिस अवार्डनी अखोई जर्मन दा पोस्ट डॉक तौर मतुन मा मोहाली आइजर से सिदा अखोई फैकल्टी ओइना लेबनी अखोई छात्री गायत्री है होगी आइजर द वर्क ना फैकल्टी ओइना ले इवन अखोई डॉक्टर सुरेश मणिपुरी ना मासु आइजर द वर्क तोरे तुमाइ तोना आइजर द इवन अखोइना होई डिमांड तोरे आइजर से सेमुक द फैकल्टी ओइना लेबसु दुम लेरेबा अखोइसी असे सिगुम मयाम सिंगि येंगु मतमदा बेसिक साइंस दा यामना अखोई की मैथमेटिकल यावबा बेसिक साइंस असिदि लोइ सुरे को मसे अखोइना केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स के नतेबा मसिदा कोई एनी फील्ड मेडिकल साइंस ते कोई एग्रीकल्चर साइंस ते कोई बायो साइंस ते कोई पुना मसकी फंडामेंटल लेवल वर्क तो मयाम सिंग कोई बेसिक साइंस हाबे वन एनी लेवल द चंग पुया बदु रूम अम लेय सिदा अन याम इंपोर्टेंट हो बेटा वन सी लेब तारगदी हाने लेरिबा इवन IBSD लेरगसु ICR लेरगसु कोई स्काउ लेरगसु कोई स्पोर्ट्स कल यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी लेजरगसु हाइबा सिगी याम यूनिकनेस ओइबा सिगी आइजर की तोंगाम अम लेर अइ होरे मार्कस दुम पंजा के को मा यूनिकनेस अन सिगुम मा कोई मणिपुर यूनिवर्सिटी थंब मणिपुर थंबो तारगदी आइजर थंबो तारगदी तुंगी फ्यूचर जनरेशन दा मरुना यंग साइंटिस्ट सिंसे बडिंग साइंटिस्ट सिंसे याम जावबा इंपोर्टेंस अम पीरगनी अदुगा लोइना लोइना मपान लेबा अवांग थाकी वर्क तौरबा मणिपुर दे हंजनिंगबा मयाम अमगिसु प्लेटफॉर्म ओइरनेबको पोस्ट डॉक तो मयाम होइसु लेरेबको अन मसिदी याम इंपोर्टेंट बा कोई राइटफुल डिमांड हेन खाली मम दे कोई पोटेंशियल वाटे तौबदबु ngasai ओजनी माइने पनबिबा सुमाइना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन सिमा सिम संगी गने अदुगा अखोई पब्लिक की सपोर्ट मयाम सु संग यस मसि याम ले याम दका ओइबा पोट अमने हाबि थमजनिंगे असेन ओजा मुबिद लाक्सके होजिकी ओजा कनो ओजा राजमोहन हाइबि गवर्नमेंट सपोर्ट अदो तोगान बग पब्लिक की सपोर्ट तोगान स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट लई दरकार लई हाइबनि मदुगी मतिक चाबा अखोगी ताकनबा अदुगा तमननबा मयाम अमदि मणिपुर लेरे हाइबनि मथागिदा अखोगी ओजा अखोगी एजुकेशन मिनिस्टर ना हागी वाफम खरसु लई मणिपुर IIT गुमा स्थिति रब लिखनबगी मा वाखलोन लई तौनी हाइबि वाहम ले अदुपु IIT गा अदुगा खेनबगी वाहम नतबदा हाइबा ओजान थमिनबा आइजर हाइबा इंस्टीट्यूशन लाना होनबदा करी अखोगी करी तौबा याय गवर्नमेंट की साइट की करी पुरप याय हाइदि साइंटिस्ट मयाम मणिपुर मपान
थबक तौर लेब मैम तोान तोान इंस्टीट्यूट ओजा हो मैम सी मैम से येंगा सी खतंग येंगद्रा नत्रगा तुंगी हौरइब मिरोल येंगद्रा मदि मतान ओजा हाइबिउ कर यम चम पोने ओजान सु थंबीबा अखोगी लोकल हाइगद्रा अखोई सिदगी हौगिबा मैम अमा नेशनल लेवल द लाइन इंटरनेशनल लेवल द थबक तोगिबगी खुदुंग चादबसे मखोइसु मयुम थादो चनिंग अमा तो ओइरगनि थाजदेव साइदा मोगी मफम लेतब से एमए बक्ति तंबे यारे अदगी रिसर्च स्कॉलर ओइदना सही अमनि खांग यारे अदग फर्दर स्टडी तोगे हरगदि अखोइसु मफम लेतरे थबक तोगेसु लेतरे अदि थबक तोबमने स्टडी तोबमने अनिगे अखोइ मरु ओइरेयो सी मरु पोसी आइजर से द पीदोइने सी अखोइ मयाम थाजरमोय अखोइन होजी याम कन्न पाइनरबा सैमसंग ना अखोइगी मोबाइल हैंडसेट से सिगी बैटरी सारिबा कंपनी सिगी इंजीनियर जी हेड सी मणिपुर मचाने सिगुम मीसिंगे अखोइ सिदे पुसलफम जी मासी लागा करी तौगदे जमाइ तौम लेतबैने अना सिगुम पोसी अखोइ सोइदना अखोइ थम्बदा यामेन मरु एजिमदि आई 100% याजनिंगे अरे लाई पोती अखोइगी सिदेदा सिगुम अमा लिंगनब होनबदा सिगी कानब करी नोइजी अखोइ गवर्नमेंट सिदा हाना अखोइ पीबम जंगे मोइदा खंगनबा अमा हजिकी थंबीब IIT वगैरह एनी इंस्टीट्यूट ऐसे कोई दरकार ले मरमदी मीरम ज चलगा तंबई सरो अखोइ साइड लेबा असे लोइन पामनिना अद लाई पोती अखोइगी पॉलिटिकल डिटरमिनेशन जे कराय बुक ले से हौगी बदा फिल्म इंस्टीट्यूशन अमा मणिपुर द लिंगना बना तोरम याम लांगम न खतन तोरे होजि अरुणाचल पुरे होजिक सो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अखोइ असाम तौरी अद होजिक फावा लोक सभा द मसिगी बिल जे लैत्री अखोइगी नरेंद्र मोदी ना हा प्राइम मिनिस्टर का 100 crore जी काइथोक्तना चराव खर तौबिरे स्टेट गवर्नमेंट लमो एलोकेट तौदना मदुगी मयाम लेरबोद बिल पास तौदनीना होजिक मखा सथब याद्री अन सिगुम पोची अखोइ कैदोगदे अखोइ पीपल ना लाव खक नतबा गवर्नमेंट पाइसना अखोइगी दरकार लेबसी पोची सी लेरगदी सी पुसलागदी अखोइदि हेन फनी हाबसे होजि अखोइदा लेरबसी अखोइजि ब्रेन गी कनोमा खुदोंग थिबम नंगबनेबा अखोइगी लेजरिबा ज्ञान लेजरिबा लौसिंग मयाम मीना सिना लेरबा मीना लोइ सिना लेरबा इवन इंडिया की भोग तौरीने इंडिया की साइंटिस्ट मैम US होंगे माइग्रेट तौर नोबेल प्राइज फंगूरीने असमाना मणिपुर की हौगिबा एक्सपर्ट मैम मपान लोइना लेरगा अखोइ मणिपुरना हजि जीरो नॉलेज द लेबदों सब सब तौरेब अन सी तौबिगे हारगति स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर दा मसिगी करिगुम खरा प्रपोजल अमा थाबम चांगे हजि थंबीरिबा नागालैंड दा अखोइगी 15-16 की बजट दा एलोकेट तौरगा हाबनमा तौरगा नागालैंड मधु मोइना चानादी हेना खनबरा नत्रगा मधुगी मसाक पीबंग मोइना खनबरा मोइना पामजद्रे अतोपा इंस्टीट्यूशन अमा पामे हाइरबनिना मधुगी बजट एलोकेशन द अखोइना सिनाबा यारिब्रा यादब्रा हाइसिदी पॉलिटिकल लीडर सिंगदुना खंगदौने अखोइ कॉमन पीपल नदी इराइलाइन खंगो पोट नते अदि बजट सी लाभसेस ओइद्रगदी पैसादु मांगदौनिना मधु 15-16 नि सही दि लानग्रबनी मधु अखोइ सिदा थंबीबा याब्रा मामदी नॉर्थ ईस्ट मधुगी इंस्टीट्यूशन जी मरु पोरबनीना से असम की नागालैंड की अरुणाचल की कोई स्टेट तरेट लेरिबा सिक्किम यारोग निपान हाइतारेको सिगी पोची मदल आगा तंबयारीने अरे नियारे से अखोइ होजिक कननो ओइरिबा कोलकाता नो ओइरिबा मागी सेंटर से अरे कोलकाता चपे मता गुवाहाटी चपन अखोइ नै अखोइ द लाकना गुवाहाटी मजा सुनक्तोइने मोइना फदोइने अदना सिंगमा पोची यंगा होजिक ओजा कनना थंबीगिबा असम ददी सो मेनी इंस्टीट्यूशंस सो मेनी रिसर्च सेंटर्स अखोइददी यामना तांगिबा याम वालिबनिना अखोइद लहोबन हेन काननी हाबसे सी गवर्नमेंट ना मसिगी कनोसिदा इनिशिएटिव तौबिरगा सेंटर ता हाइजरगा सिगुम मा अखोइद थमजे याम कानै मरमदि अखोइगी हुजि ओजा राजमन थंबीबा सो मेनी साइंटिस्ट सो मेनी स्कॉलर्स अखोइ मपान लोइना सरखरे सी अखोइ सिदा पुसलंगना होनाबदा मतेंग पांगबियो हाबसि मोइना हाइबिबम चांगे मोइना हाइबिरगा सेंटर ना मदु तौबि याय और यादि हदु मतुंग तौदिने अना हयंग अमुक मदु लिंगनी हारगसु बिल अमा पुथोकपिरगा पार्लियामेंट पास तौब हम चंगी हजिसु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हजिसु थमजबदो लम लैरे साबा होंगना थौरांग तौरे अदगी उरेप युंग तौबा हायगद्रा जात्रा होनबा हायगद्रा मदुगी थौरांगसु मार्च तौनेन लोइ लैरेबो तौबदबो बिल द पास तौद्रिमिना दरकार लेबा मसा पैसा कदाइ भौबदा मसि ओइथोकपा यागदगे यारोइदगे जे अखोइ द भाब ताद्रियो साइसि राजनीति तौबसिंग लेंगापसिंगिना खितंग कोक थादबमनि चांगे नाइ खल यस मरुइना पोटेंशियल लेरगसु मरुइना पॉलिटिकली मदु कोइ पुश तौबा मसा पॉलिटिकल डिसीजन याउदरे थौदौ यादियो थबाइसि मोइन तौदौने ओजासिंगदि इचम चमना इंस्टीट्यूशन अम लेरे रिसर्च सेंटर अम लेरे हारगा मदुद मोइगी तौफम तौपा लेक्चर पीबनि खंगे स्टडी तौबनि खंगे नत्रगा
सात्रसिंगदुगा कइनो तौमिनबा याब पोतु खक्तने ओजान तौ यारिस अदुगा पॉलिटिकल डिसीजन नमदु लाकांददि सिदा थमगदौनि साइदा थमगदौनि अनि थबा या अहुम थम हाइबरि सिंगदि पॉलिटिकल डिसीजन नम जांगे अन पॉलिटिकल डिसीजन लौना बहनादि पॉलिटिकल लीडर सिंग मथौने यस अखोई मसिना अखोई पाउजेल अमसु पिबो ओइसनो पॉलिटिकल लीडर सिंग मणिपुर की अंगम मथौसिंग हाइजब तारे लेंगाक पारिबा मणिपुर सेंगनबगिदमक्ता मांगा संगसिलिबा गवर्नमेंट सिनासु हेना फजबा रोल अमन लौरगा असिगुम्बा इंस्टिट्यूट अमा पुरकपसे तंगाई फदबरा हाइबगी वाफमदसु जामो बिजन थबिरे दो पतांग तौजा निमाइदा लाक्सगे आइजर सी ओजा हाइपदी पनबदी पनबीरे इंस्टिट्यूट सी इंडिया ऑल इंडिया तरेट तरुक तरेट लेरे अदुबु नॉर्थ ईस्ट ओइनदी हुजिक ngसागी नागालैंड थमबदि नागालैंड थंगसे हाबे यादबा हाइतारे मोय टाउन प्लानिंग गुम्बा दि आर्किटेक्चर गुम्बा स्थिति पामबदगी अदुबु मसिगिसी जस्ट मणिपुर दा पॉसिबिलिटी दि याम वांग लेरे अदुगु मणिपुर रिसोर्स अदुगु ब्रेन मयाम जी मपान दा लो यूज तौर लेरे मणिपुर दा सिनबगी मथौ तारे हाबे वाहम थंबीरे दा मतांगी दा कोई आइजर सी की विजन हाइतारे गोल सी करी करी ओबे मसी स्कोप सी करी करी ओबे ओजा हाइबि नंबर 1 दा हजिकी हंबिदुगी पाखुम पिद्रिङैदा कोई आइजर सिदा लाकदोरिबसे मसे it is a institution of national importance ne hariba yamna maru india gi neba on basic science da based toba technology da nataba basic science si yam darkar oi haibigi maramdi masi fajana develop tawdragadi ko aikoi si foundation yaudaba yum amugumane hajiriba ko aduna hojik china si kogi Xi Jinping na moi si basic science da trust pi dana hojik si kan honariba अदु नत्रगति अखोई इंडिजिनसली अखोई कईगुममते तोबो ngमोयना को अमेरिका ना चाइना साइंस एंड डेवलपमेंट दा की हारिसि अखोई थाजिदे अखोई चाइना सि याम चखतप वाली साइंस दा अखोई इंडिजिनसली बेसिक साइंस दा थ्रस्ट पिगदौनी हाइना पैसा हाइधरी हाइबा चाइना की लीडर जी जिनपिंग सिना को मसि मागे स्पीच दा याउरिबनी को अदुना बेसिक साइंस दा साइंस एजुकेशन रिसर्च दा कोई मनung हुचन्ना तंबीबसे मसिन हेन मरुई हाइजरिबा कोई एप्लाइड साइंस हाइदुदी टूल ने हरिबा को टूल दु लोइरगा लोइरे मसिन इकोनॉमी चाखलली हाइबिगी वादनेबा बेसिक साइंस सिदी कोई हेक्ता डिटेल सि तमगा कोई सेल्फ सस्टेन हाइतारे कोई साइतुना तुंगभाव लेपसबा ngamnanaba अमेरिका की मतेंग याउदुना अखोई हाक्ते रिसर्च तोबो ngamnanaba अदुगुम मखनगे नि हाइजरिबको अदु हारिबा आइजर सि कोई मणिपुर नत्रगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर लेबा मतमदा अखोईगी मीना थबक फंगबा अखोईना तंबगी वाफम कैसु लेते हरिबा अखोईगी मपान लेरिबा कोई मणिपुरी कोई यंग माइंड सिंगदु मकोइना थबक दु कंपीट तोबो ngमदी वेल एंड गुड को मसीदी ऑल इंडिया दगी फॉरेन दगी रोय लाकदोरिन हरिबा कोई फैकल्टी मैम दुदी को अदुगी छात्र जो ऑल इंडिया दगी लौदोरिन हरिबा को कंप्लीटली सेंट्रल नेब को अदुबु हारिबा इंस्टीट्यूशन अखोई मणिपुर गुंबा याम जोग्राफिकली रिमोट लेबा जोग्राफिकल बैरियर सी थुगाइरगा असुयाम मणिपुर की सोइल द लेतारदी मधुगी अकोइबद रेम काथोरपदौनाबा एरिया दु चंगांगदोइनेबा फॉर एग्जांपल मणिपुर यूनिवर्सिटी ना मतौ तमदोइने हरिबा कोई एनआईटी ना मतौ तमदोइने हरिबा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना मधुगी मतौ तमदोइने हरिबा अदुमाइन तौदना ओवरऑल अखोई मणिपुर की एजुकेशन रिसर्च से हारिबा आइजर सि लेबदगी अखोई ट्रांसफॉर्मेशन अचौबम पुरकनी हरिबा मखोई मतौदु तमगा मखोई मतें खर लौरगा मखोईदगी कईगुंबा खर कानब खर लौरगा को अदुना मसी आईसीटीपी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड इटली दा कोई प्रोफेसर अब्दुल सलाम नोबल लॉरेट अमने लिंखलंबा अमले अदुगी आई रेगुलर एसोसिएट ओइना सही 33 मु लेजरमी को मखोईगी पॉलिसी अमखक आइना याम पामजबा अमखक्ति मखोइना अफ्रीका गुंबा चाखोटबा लमजिदा चलगाबा मखोई सेंटर अमखक हे लिंखले हरिबको मयाम दि नोई कदौना जंगल द सेंटर लिंग मधु लिंखल मतुन मोने ट्रेनिंग पिरगा दे तोर हरिबा जगह दो ममै थंगदि ए सिटी ऑफ एजुकेशन ए सिटी ऑफ रिसर्च वंथोर एबको अदुना मसी इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर गुंबा रिमोट जोग्राफिकल रिमोट एरिया सिदा अदुगुंबा इंस्टीट्यूशन अमा थमगा अदिगी इंडिया की अफाउबा साइंटिस्ट मैम पुसलागा अफाउबा छात्र मैम पुसलागा मधु तौबो मतमदा लम मसिगी कई जगह से याम चाहोकनी अन लुक इस पॉलिसी दसु याम मतेंग वर्कनी आइना आशा तौजैको यस अदगी कईगोम ता हाइजगे अतोपो वाफम मना असम ददी को मसी भावदा
Central Institute and Research Institute se centrally funded ko maybe DST OBI ko adogi Human Resource Development degi OBI mokoi the more than 12 lai khari ba ko trying to throw doi lai khari ba. For example koi gi All National Medical Science moi dam ling haki dore ko Indian Statistical Institutions moi da lai khare ko adi moi masam ke Research Institute ani musu lai ko Department of Science Technology na funding tauba amana CPP haiba Center for Plasma Physics haiba amana Institute Advanced Study in Science and Technology haiba Research Institute ani maga so many institutions like haiba centrally funded ko high power ko ado similarly Nihu dasu Shillong dasu lai hariba ko Shillong da for example Indian Council of Social Science Research ko North Eastern ji Shillong da lai mayam ama su lai ri harib ko ado Manipur da ngasi phauda masak naiba koi gi yamna phauba koi gi center na miyeng thamba fully funded oiba adu mayam serious of institution amta laitri Manipur da masi aina masi rightful claim ne na khali Manipur gi ko ado ani subada Human Resource Development ki yengorga di Assam na Manipur dagi hendeba ko mani haibidi yai ko population ki ratio yengor country ikoi na moi de yam heleba percentage rom do gon thoga di ko ikoi gi aphau mayam leiba su mo gi su lei adubu moi de gi ikoi na di ta deba moi na di hendabi yai ikoi na di hendabi yai adu ikoi gi moi gi mani haina lobudi yai ba adu pikraba population si da ikoi gi masing na di ratio di yam wangi heleba aduna aikoina more qualified than ko masi aikoigi rightful claim ne na aikoina aina masi khande North Eastern da piba taradi Nagaland na low yadradi Manipur si rightful claim ni masi Manipur da laigadabani haibasi ai achepa thajabani. Yes ozana thambiri yamna maruoiba Manipur gi resources aduga yamna remote oiba mafam se geographically remote oiba mafam singsida Logis policy ki su yam sana ba podama oigada ba higher institution thamaga di India gi scope ta policy mayam da Manipur su yam aso mafam ma kan ngam aduga tongan ba madugi makhada leiba institute haiba tare tongan institute kaya du su aizer gi mangal de gi hena phagat pa ma oigani haiba waham din thambiri se adubu yam teta ko break ma jagi break matung dai kho yam tunan jar ke impact news pu mi ta dum lebiu. Presenting the all-new Nissan Micra touchscreen audio system with steering control, driver seat height adjuster, Nissan Connect dual airbags na chingba, feature kasu na yaraba, anauba Nissan Micra fangbiragani. Booking amasung test track idamak ngasimak Lingson birau, Island Nissan, Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur. You are the future. School, a place where your future is carved. Large classroom, big library, good teachers, expression in art, educating young minds, even making stronger. UNACO School, excellence in education. EBCO, simplifying lives. Housing for All by 2022 mission PMAY CLS Urban Amadi Gramin gi makhada hanan urban area khaktamak subsidized home loan khudong chaba pijarambadu haujekti rural area gi supai kachare lupa lakh taru ki loan fawda interest rate 8.6% per annum EMI lakham da lupa chanipan ga humdra mari urban subsidy lakh ani lising humpu taret amadi rural gi oina lising kuntrani pani regular home loan lakh taruk tagina yankhai fawda interest rate 12.5% per annum hena kupa marol gi damak Panthoibi Housing Finance Company Limited ki head office report on the branch office in the lakh laga khangbi bayagani. Terms and conditions apply. Break matung na mayam mo kana taram noksari nainazari basi koi Manipur da Indian Institute of Science aduga Science Education and Research Aizer haiba institute ama karigidam ka thamba yaroi dori bano tongan ba India ge state singda lairaba bhawda Manipur gi north ki oina laitri basi Manipur da kamdong na thamba yagada gi haibdi policy gi haiba tare madug matan din nainazari basi loina break ke matung sinte oza professor oza Rajmundar laksage
हाई से कोई साइंटिफिक नॉलेज दी यूनिवर्सल ओइरे तसेन हाका अदुबु मदुगी कर हाइतारे पॉलिसी हाइतारे लोकल ओइबा हाइतारे रीजनल ओइबा हाइतारे मसिगु मखरसी येंबे मसि मतान जा करी थमिदे दुगा एक्चुअली मसिगी करमाइना आइजर्सी मसागी नॉर्थ ईस्ट करम आइना प्रोपिया आसाम की मैम ने स्कोप मैम लेखरे मणिपुर गुम खरा स्पेसिफिक रीजन हाइतारे बॉर्डर एरियाज करम आइना लाप यागनी मदि मतान जा करी हाइबिनी होय आई थमदे मदु थमदे मांगोय आई नमतंग खिदंग पंदनि मुने को sai ojani maina hagi bad maina koi gi leiriba human resource men power si yang jaraga loina na adugumba koi gi government gi intervention changaga agumba kona once manipur da kona ajers lak pa targa diko akoi gi center of excellence in research so ida maki purkani hai wi thajabdu ai ju dum support ok jeba ko adu nga sai gi government ki silak tingi mangoina ni yam important na mu khanjan ningi sina kamai to geda akoi gi sigi indigenous ki oiba akoi on soil da science ki maru hunba science ki sara honba madu mahi chana bu honba haibisi am important oi haibisi ki example se for example hani ki February ki tarikh ni pan si akoi national science day tawduri bani national science day haina tawri bisi ki palan tawri bisi maram kai no haibi tarikh professor CB Raman sina ko ma akoi India gi kano phangi ba Nobel Prize phangi ba se Somanan Chandrasekhar bu haisu are Harbin da Khorana bu haisu are Bhenkat akoi leiri akoi gi kano si akoi gi Ram Krishnan leiri ko moi sidi America re sakherga mapanda akoi gi ngasai wa nimai haibi bi admaina mapanda brain torga asumda phangi bane ba adu akoi regard tawje akoi gi origin akoi ma India gi swali hogi bani adu Professor CB Raman haisina kamai tawge da ngasai haibi sigi concept sida la aga madi India gi swal da mapanda gi anamta gi depend tawduna matomta na hona jaraga ko kanamta gi guide my guide liteba masana hona jaraga India gi soil sidagi outside chatana masana puthok chaba lupa chani puthok charaga saba spectrograph Raman spectrograph haisi sina magi loineri ba magi chhatra hai magi associate oiriba magi kanosi akoigi kanosi KS Krishnan siga pullaga February gi tarikh 19 1920 gi February gi tarikh 19 ahing nong yai pung amasida ko 1928 ki sida mana Raman effect haise secondary re haisi puthok pagi dam den whole price ps madu masi yam important oisi karino haiba targi ngai akoina atai scientist mayam ama Raman natabada baba lai gre adigi ngai gi akoi Bikam Sarabhai lai adi mapana gi mayam lai makoi gi maming laudana akoi national science day si Raman gi secondary day puthoki ba Raman effect puthoki ban nemi chibu akoina national science day haina wi masi palan tawri se masi gi importance ni kaino indigenous oiba akoi on puthok se base si importance tu ne ba pi is yam important oibne se adu mahin tawra nga gi masi gi akoi karigumba akoi gi Kolkata da Indian Association for Cultivation of Science si Mandalan sarkar na doctor ni masamakti do doctor obi thabak si tokthoga science and technology yaudna science habisi yaudna India habisi mimana bangamoi aduna India gi soil da ham da target tawudabusi scientific development institute link kadawni haina Indian Association for Cultivation of Science Kolkata da le madu thengni gi bede neba Ramana akoi gi first Nobel Prize propungam goribisi science da maroin physics da whole Southeast Asia da first Nobel Prize ma 1938 da 1930 pur is amadu aduna ngasagi akoi gi institute amal le ma karim cultivation science thengnadraba Raman masamusi assistant accountant general nata accountant general oina leraga masagi civil service ki ma topper ni aduga bobajar da akoi assistant accountant general oina posting pirak bane accounts da leibne ba accounts ki mi oina dum leramaga ngasi akoi maming leram da basu yai sengna akoi scientist oina leram da basu yai ba ko ana adugumba akoi generously akoi na puthok jaba institute ta mafam se akoi shon gi mi sina phadana work targa Prithvi pumna masak tapang ngam adugi magi thongna do adu da ne ba ko India su scientific map ta ga yahol pungam ba do madu da ne ba ko akoi record recipe sumai tar Manipur su why not Manipur su akoi sumai tar achoba institute ma center of excellence lei ba adu ma lei bitar di ma panda le ma kam SI imalabeng ta mukta halak chage ai international level to work tor ge sports da ulibsman culture ulibsman ai science ki field da imalaba ki da mukta something ka tawni aba chongthok mi law hange le te ba ko aduna ngasai sigumba lapusu yai adu anoba mayam generation mayam si marak de nomodi one day Raman gi type da lakwa kana yawsu yai ko tholpu yai ba aduna adu main to da ko institute the center of excellence ama purak na bohona bhai si am important oi adu ngasai habi du masi kar main to o henga de ge habi si di main oi badi political lobby ma sangane chengna habi da oi akoi science ki field le ba koi oja sing adigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯔꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔ ꯈꯟꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡ ꯇꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯁ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯀꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯕꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯃꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯏꯅꯞ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯛꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯧꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯨꯛ ꯏꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯥꯏꯖꯔꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯁꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯗꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯩ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2000 ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯔ ꯈꯔ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ 2006ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯕꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯋꯤꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯒꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯅꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯒ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯍꯟꯕ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅ ꯄꯤꯍꯟꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯃꯒ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯁ ꯏꯟ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯒꯃꯦꯟꯗꯨ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯜꯂꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯕꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯇꯨ in one region haina ikui kui den 2015-16 gida Bharanpur su Aijara ma mul linkal le moina ani phangre amana Niger haiba maga amana Aijara haiba maga Orissa na ko it is because of the political will ne political will dunani adu natana aina panjanimadi Orissa sida koi ki institutes of national importance yam laikhreba Institute of Physics ko digi makhada Institute of Life Sciences ko many others ko मोसी कलकत्ता का वेस्ट बेंगल का गिरी तकनब जानेबा अदु माइ तौदना अखोइसु असम का गिरी तकनब पामेबको अखोइना नागालैंड की मतौ तंगदब लेतेबा अखोइना मिजोरम की मतौ तंगदब लेतेबा अखोइना अरुणाचल की मतौ तंगदब लेतेबा नॉर्थ ईस्टर्न दि वी आर नेक्स्ट टू असम नेबा अदुना अखोइगी रेसे वी असम का चेंगदौनेबा इन द लाइन ऑफ एजुकेशन दि यस अखोइगे मरोइना कनो कंपटीशन ददी अखोइ मणिपुर सु नोप्त्रे हाइबनी लोइमा तोगान तोगान बा पोटेंशियल लाइरे हाइबनी मदांग जन मूवी द लाक्सगे यस हाइबी हाइबी तकना हाइबी यामने इंपोर्टेंट ओइबा अखोइगी अखोइना लोबीजी हाइउदबा हाइगदा अवेयरनेस ओइउदबा खंगौदबा हाइगदा अखोइ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से आईएसआई से मणिपुर यूनिवर्सिटी की अखोइगी गेस्ट हाउस की मनाक इवन युंगमबने फेस्टल युंगमबने हाइदि साइट फॉर आईएसआई ना अखोइ युंग थम्ममबने समाओ मसी करिमा अखोइना मसी लेरम तारबा अखोइ आईएसआई से मणिपुर यूनिवर्सिटी लेरम तारगे ngasi ओइबा मणिपुर यूनिवर्सिटी पिक्चर से ओइरोय सेंग हाइब यान बगलम दौने अदु
somehow kamai to hone ko Tezpur University pugine masi akoi yam level thi horo masi matam ni kari masoi ba adiga another yam important khara mangjong no ka khala gam kamai to gida Abdul Salam Foundation na masa wa ni mai pambi ko ICTP director Salam Abdul Salam sigi na Salam Foundation leba Salam Foundation gi makha da Manipur University sida yamna chawba akoi gi center of computer science ki computer center chawba ma linkhana ba plan tor me ba madu su somehow madu akoi kari hani politically akoi masi akoi gi kari hani akoi dharma gi kari gi hageda masi da akoi ज्ञान तादबदे अखोई मखोई वजनी मा अखोई म्याम कन्न ट्रेस तौन बो होना चे सी थीब फंगिद्रे लाइडी खंगी गवर्नमेंट लामे मणिपुर यूनिवर्सिटी यौरमे अनि सम होयर पोची थीब खंगिद्रे बको लाइब्रेरी सुमाइन तो दा अखोइना खितंग जेखि लौदब हाइगदा एवै ओइबो वालोबो हाइगदा मसे अखोई खुदोंग साबसे याम मांगेबो यस नॉट ओनली नेशनल खतनते हाजि इंटरनेशनल लेवल लेबो दा अखोई chance lo mo yabam stage lay to kon don mo khudong chaba lay gre do kara wai no khang di miss mamang ina haugi bena haugre mangi hai bane mane haugi bena haugre ada haugi ti lai ba sida khoina khanna wonna ga amtang khudong chaba la horga di ai khoi gi dewi matam loi gi ai tungda la kur bi jine se gi dabuk da khalaga masi to hu do ya de hai bi wakhalon am jap yung lepam sangi jepam sangi masi ko na min bam sangi yes yes yam ojani di thambiri yam tongan ba mod phongdong pining ba su yai tongan ba aizer gi matang da yam tongan ba magun mayam do singtha bining singtha ningai oi ba mayam su hai bining am ba ya du oja mo pitagi lakchage yam ten ta point khala lojage kaino da oji government gi oja ni mai na thambi gi Odisha government ani thamgre aduga Manipur government ka da boina amakakti ka da boi tham ngamoi dina ha wafam ji lakchani ji center da su India government BJP ni Manipur su BJP ni hai ba da yaroi da bati masi lai ba sala ki ba sala natraga hekta haidok pa da masi tongan ba kari masak sing changi hai na ba ki possibility to kadai phok lai oja masi kitang tentang thambi ta seng wade keno ne akhoi gi basic science gi government ji phajana phap than bam changi what is basic science khangdar ga di moi madu dabi tawning ga do man de akhoi di apply science de da pot si sin ba to kaktang hairam ni na puthong na bo gyan ji akhoi da yaudri on akhoi da hoji ler ji PhD phange ari doctorate phange natraga scholar oi re haibi gi nungai bu dilarga karmai puthok ga ge habdo ada gi basic science oi ma khong gu wat pu ne ba ma khong ji darkar lai habe je khoi yam mek sen khan mam changi man ni kan da ma khong ji thi ba kamu ne ba ma pa da loi haidok na gre je akhoi si lai na sidal lai ba maksi sar ga sin du ne maksi krai ding puthok ko ne leibak chang bra ati kari changi karmai sai habe gi basic oi ba area do ji ki aizer si le ga di madu shongat pa yar ga do ne ba ana sigi wa khalon ji government da ning thina bhap ta daga aizer da pi do isna education sina basic science ni whatever akhoi na hoji tam isna apply science ni apply science ji di mathak gi thak to ni makha si yaw hodri apply science ji min fit to ni min fit to lep kan akhoi loi lep ga do ni akhoi de gi fit to ji bom change de sai oja kan na thambi ki ba sina gi foundation ya hodi hoji yam kan honari hai je foundation yaw de na yum ji akhoi na se plate lam le ga mathak ta plate tu le ga makha de mi si do khar ai plate tu mangi ana foundation ji gi mari le bom change ba na basic science is a must have the government da koi bhap than bam changi bhap targa di koi basic science tam bam ji research to bam ji adigi slay da koi study to bam hai ga practical loi sure practical plus study ne akoi na practical khakta na ta ba aduga madugi research ne practical ani gi to ya pham ji aizers na oi ga da bani masi le ga di so many facilities akoi phangani angang jing ji tungda mapan da sat khi bagi kari gi ben ren gi awap si amata le have je si fully aware kan da oh sidi da golden chance ma golden opportunity ma leire masi akoi lobu yare have ji khanga kan da ada hai do ne ada natraga di si haiba dabi to chala ari da aduga chama na ne simal lawro na arai ba polam bidho thadrok si khangdam ni na polani du gi value khangdam ni na ama puro lak do ne akoi ama di phangam ne na ana si phasana feedback to ba government gi policy makers sing da bhap ta na gyan da dam changi ana government su masi khathi bam changi min hair phung hakta na tab min hair ga si phai na tra min hair si phathi ha na tab ajer si kari no ji mai su mayam lai rim ni na bureaucrat officer sing si da study to ba field da ari university oja sing lai ba mayam jina masi gi kana ba kai no masi dinkat pat kari changi madu masak to how far ko da lai re ha na sing da thir kan da yes masi yarani he do chap jing ba ma gi kano phire tu lai kan da sender approach to ga di madu chungani khali masai kana na thambi gi ba ojan ni mai thambi gi ba Odisha gi ha do phajana khanga kan da to ru bai ne khanga kan da ha re di min yet tu sungam den na khakwa dan jala ga di thema ta ko ne ba ana first government sin wasi fully aware of sangi ai thamjen yes oza rasmond lak sage pot ti haibi re yamna aware of zikra ma aware hen ga ge kan sagi discussion panel discussion asam ma darkar lebra university da tongan tong seminar pak thok ta bra
aware of him the government can mind Kangan get the Masi Matangi. Masi Matangi, Taudi, we whenever we education minister, so I declared them like in Kaje. We know ma. We morning the show, we privately we worry Sajagre, Ma was asked to my declared. I didn't know very recently. We get risky felicitation program that university court holder can give it so. We honorable minister, someone is Pambira Manako, Adumba, we research the interest level come with them, they swing support pig and cockney, and I jerky to Mas Sarko, I jammed it in Lady Labia. Do high was moving habits, mine, when I hear them a boom pana, we block you and when I'm coming and never get them. Among pen discussion, Mamma, we can for the Mamma Labra, Hibishim, Tamding, Manda, we academic, I'm late in the car. And my government key, a wiki policy maker has a young in the Uncle Paminaga, police discussion, but we did time and the car waking hand country. I do Masiki, in a Sagi, Lucian Dice, any kitten pandemic in a car. Masiki, a wiki, I just see Magi, uniqueness among ladies. I say, I'm a panbigre. Masi uniqueness lazy, very high the Masi. Once Masi the Tangivanaki very recently, Moigi, Mohali, Ijergi, Magi director reports to the public. I'm not inspired with better. Masira once angang in 12 class, Lord, Sangadini. Mathematics to course put in my own like a post doctor and Molidrini. BSc, MSc, integrated program, PhD, postdoc, my am like Reva. And Masida once angang in 12 class, Lord, Sangapumatamda, how director reports to the high secretary and I get just like a lemo in Chang A. Angangwena, Chang with lem, Yao and Masawin Urmia. Once Nasagi, when I say BSc Lorega. Not like MSc Lorega talking about just like lion or Wolaga Toki have a yambache. I automatic confidence lane such a once PhD Pangova Satrama, I just get Tolapumatum with that full confidence lane. Topungameva. I don't know, Moisi, saying a shed web, any institution, university or not like a research institute or not like industry or not like a administrator and Sangas Magi, full confidence, Magaluna, Madu Pokibangami, having more reports, period. I think Makway Yam Pajer is now getting home now, and how I can lower level like $12 some BSc Harris, I wish that the Yam no winner. BSc is more distinct plus research concept people hold. More subject to Yam Tang science, the social science or humanities. Perfect person of work, number one of parameter, low in a muxitam even. Loinux, I don't know, I don't know why the inspectors come together. Nobel Prize, Nobel laureate in the other announcing target intellect on another go nip, intellect on nip. I can't away Nobel away December target Nobel lectures is to Holland, we say, must yawn with the Mohi team type, say. I don't give facility, Pang, an inspector on Nobel Prize, I make it direct what Agiba. I stole Holongi Magi stays Urbai, Masi the Moid inspector in Nova. So my Tamasiki, but that was my arm lab. Parents in us once, Aquina. I did with Sangagadi, Shwedamaki, my perfect person Amoina. Tolani, I begin Tazabasi, parents couldn't make the labor. Mother drugs, you wait, have a druggy problem later. I think morally problems, moral immoral problem, Tangaroy. And Shwedamaki, Magi Manatam, Liverman, Pandra subject, the Pura specialized from Tolani. Haibagi Monga, parents, the parents with the power we have a gimogi, feedback Pangabo. Masi in a country that must government key. I talk with minor government, the academic shan, social workers, young Punago, Pamina, Tangai for the Simodi, English appeal to yes. Yam Tangai for the Dumati lady, Mayam aware of public da, parents in the Mahiruising the Luna Tonga domestic stakeholders in the Masi, Izer Gumba Institute, Mangai for the Manipur lady have seen, Kangan Bamasang Hamni at the Warubasi or Zanimida, Rosalapista High Tamsage, Yamna Karihata, uniqueness to her Tambikria to Masina, my scope, Hagatra, Karihadi Masina, Karikari Mani, Tundu, a Payabasing Matanoza, having and Tobi Research Institute of Science and Technology in Matang, so that Tantambiram. Koigi Bazara Mona Havi without Koigi Ijergi or Nigergi philosophy. Yam no ring either 12 class have passed over. Doctor engineer the Naudona, Koigi basic science, the scientist winning ba, a power winning bako, I do the now missing to how high was at over the high doctrine either. Guess them young high never. Quite 5 years low at the do never go. Adurga, shall the BC Toraga, Mumanga, Matam Toraga, they show it in a general line town, but do not have. Guess them young Hibako, Koigi at the science the Nauja. I don't know it cause in a head 12 class passed over the Aduga Makoishi, Pashagi problem, Karigi problem, until later, Matang, I don't Kahanba.
पैसासी अदुम मोगी दरकार लेहंदे मयुमदगी को अदुगा मा पृथ्वी अफाव साइंटिस्ट होई भाव मागी कैराक से अदुम सेंबिरबा मोइना अदुनेबा आगो होजिगी मोगी फिलोसॉफी से हाइजरिसी को बेसिक साइंस द मोने थोलको मतमददी एनी फील्ड द मोई चंगबो ngमेब को अदुनी मसीगी यूनिकनेस मसी मनेब को बेसिक साइंस दा अदिगी अतोप वफम अमना आइना समजनिंगबदा अखोगी मणिपुर की ओइने येंगबदा कोगी इंडस्ट्री लोइन फेल ओइनेब अमा खक्तदी सक्सेस ओइनेब इंडस्ट्री ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अखोइसी इशोरने पिथोरपदनी इजराइल गुम्बजानेबको अखोगी मीजिंगसी लांगना फानबा ngमदब मी ngakteनेबा कोइना स्पोर्ट्स द उरेबा आर्ट्स एंड कल्चर द उरेबा कोगी लाइक लाइसुगी मरमदसु अखोइसी अंगकपनेबा कोइना फोंदोक्तबे वादनेबा इंटरनेशनल लेवल द ngasai नैनखरेदनको अदुना अखोगी मणिपुर की फ्यूचर से द फाइनेस्ट को मणिपुरी एजुकेटेड यूथ पुथोपसिनेबा अदुगा महोई पृथ्वी की जगह खुदिंग चचगिसनु नो प्रॉब्लम सिदा लेनिंगमन लेजिसनु मसी ख्वाइदगी चाउबा मोस्ट वायबल इंडस्ट्री अमने ने अखोन लोबि यायबा ह्यूमन रिसोर्स को अखोइना फाइनेस्ट एकेडमी सेंसी कोई लमसी द पुथोकनबो होनबा मसी अखोइगे सानगदबा अखोइगी टैलेंट यावबा अखोइना ngमगदबो हिरम अमने ना आइदि खंजेयबा को अखोइगी हिस्ट्री अखोइगी कैनोसी यंगा अखोइगी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी टॉपर अखोइदे याम यावग्रे कलकत्ता यूनिवर्सिटी टॉपर अखोइ यावग्रे दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर अखोइदे यावग्रेबा अखोइसी टाइप अमनेबा टॉपर नतना रेकॉर्ड थुगाई यावरेबा अखोइसी टाइप अमगी अखोइ जाति से टाइप अमगी जाति नेबा मसिंग यामजेदबा टाइप अमगी जाति नेबा अदुना अखोइना हारिबा आइजर गुम्बा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस से मसी अखोइसी द लेरगु तारगदि अखोइसी काखटप ngमगनेबा को मसिने अइन अहांबा अइन थमजरी से सेंटर ना क्वेश्चन तोरकद वाफुम खर ले को मदु आई हाइजाके नकोइदु याम लापी को आ बॉर्डर द लई जोग्राफिकल बैरियर लई हाइरकनी को नोइदु द डिस्टर्बेंस हम लई इंसर्जेंसी करी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हम लई काइना हाइजलप यायबा को अदु दीज आर नथिंग को मसी हारिबा सेंटर से लागा अदुम मसान अदुम प्रॉब्लम सॉल्व तौजकिदबो ngakteनेबा को इंसर्जेंसी कई वारिंगाई ओइद्रे कई वाइदे मसे मसान सॉल्व तौजकिनेबा अदुगा नोइदा ट्रिपल आईटी अमल लिंक खरे ममांगी गवर्नमेंट का हाइरप यायबा गुवाहाटी की लिंक लेबा को ट्रिपल आईटी दि याम पिक पोसेक नेबा को मदुदि इंजीनियर की सेक्शन मसा मनेबा को अदुगा सिगा खेनेबा अदु गुवाहाटी दसु लेयबा दि को अदुना सेंटर ना हंगप क्वेश्चन खरा अखोगी गवर्नमेंट प्रिपेयर तगुदोंनि हाइजरिबा को अदगे अरोइबदा अखोगी रिसर्च इंस्टीट्यूट की मतंग दो अखोगी रिस्क की मतंग द खितम थमजगे कैनोनी आइजर सीना अतोप वाफम अमनि को अखोइना अखोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की मथक अखोइना रिसर्च इंस्टीट्यूट अमखक थमनिंग हाइजरिबा को आइजर सी लाक्तबदुना दैट इज डिफरेंट इशू को मसी थमननबो होनबो मतमसिदा सेंटर ना हेक्टर लिंखत्पीबा मनुसीदना को नत्रगना अखोइना होनजरगा मतम खरा स्टेट गवर्नमेंट ना मतें खरा पीरगा मतम खरा अखोइसी तौरगा सेंटर द तकनबा को अदुगा चाही कुल अमुक चंगना तौरगा सेंटर ना याबीरगा अचौबा इंस्टीट्यूट अमा थीमदि समाने अखोइजे रिसर्च तौगदबनी अखोइजे हायर एजुकेशन दा अखोइ पुंग लोक्संगदबने हाइबनेबा कईगुंबा सेंटर ना हुजिमक कोई गोल्डन ट्रेड पिरक दरगसु को अखोइ होनजरीगा अखोइ सेम साजरी सिगुमगी अचो पोटेंशियल मैम लौसन लगा अखोइ करिगुम खरा पुथोना बिदमदा सेम साजरी अखोइ कनो तौजरी वाक तौजरी हाइबा दुनियाबा अयाम रिसर्च इंस्टीट्यूशन जे सुमाइन तो होगी हारिबा टाटांसो फंडामेंटल रिसर्च दुमाइन तो होगी बनेबा यस याम फजे याम तेतन ओजा मतम से लेसन तेतन हाइबो samna haibda akoigi odan haibesi makasa taboina akoigi traditional akoi university hai lei siang sai mamang harbi panjagre teaching cum research ne ala akoina research the period contribution sidi yamde mamde akoigi teaching tawni are administration yauni question samne evaluation tawni mayam se chatkibani na akoigi research pure research ra kok changbang ngamde khara da ne akoi 20% mok de ne na akoina once research institute asi lakhra matung da de akoi masida de akoina fully akoigi research kakta da work tor kadawni na masagi
national level की international level की competition तो वाइफ से research की through द institute की through द होता है पाइकेट पंग हमें अब अदुना मसी आम तंगाई फद बनी हाइवे सिने वैना कोई क्या खेने बम थमजरी बिस yes यामना फजब तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में आम लेरगा सु मतंगी रिसर्च की ओइना टेक्नोलॉजी लागत ही हेना मयाम दा एन एडवांस ओइबा पृथ्वी की मांग दा सक ताकप गंबा दुगुंबा महिरोइ नत्रगा ओजासिंग नत्रगा पोटेंशियल लेबा करे हाइतारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट में आम पुथोप गंबने हाइबा मसी की डिमांड से अबोई PhD फंगगा मपान से पोस्ट डॉक सकी मयाम सिंग होजी अखोई ईमेल हम थारे ओजा मयाम की डिमांड नि मयाम अपामनी कंडीशन करी तौर करी इसे योगे के सी तो ओजा नि माइ अंगोन थारी मयाम यस मरोइना इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंसी तसेन मणिपुर दा मसी गुंबा इंस्टीट्यूट अमन लैबगी तंगाई फदबसी याम लैरे बंदी मसांग मथुम मदुगा मणिपुर दा मदुगी चप चाबा बायोडाइवर्सिटी अदुगा मेडिसिनल प्लांट्स लदुगा ट्रेडिशनल नॉलेज हाइतारे जोग्राफिकल फैक्टर मयाम मदुगुंबा Indian Institute of Science aduga education and researching ba institute ma thamba hai si yamna matang chapchai hai waham do tonga tonga ba experts sing oja professor Raj Mohan oja mobi aduga oja nimai ohum mangna thambi bi yam nungai je loina hai ba panel discussion asi da hai ba manu hona ki throm sa lemi laktuna hai topics ta naina ba ki oja ohum pu thad hongsari loina ngasi dam ti manu hona ki throm asi matang sa lo jere mi eng tabi khai punam ti ki kaini yathang lojari